Haga jingle kai Champion League hapadeng ka Olympiacos Persia ika Leverkusen abo fai shagna ka jingle kai ka Olympiacos kala khur ka nam job hadin bakalala abad pelim ya ka Leverkusen da Arlanon. Haga jingle kai hapadeng ka Tottenham Persia ika Dortmund haga ni ka jingle kai ka Tottenham kala khur ka nam job hadin bakalala abad pelim ya ka Dortmund da Arlanon. Haga jingle kai hapadeng ka Copenhagen Persia ika Napoli abo fai shagna ka jingle kai baro artli ki kenhun kia khai ta Marshigol ada bukot ke jingle kai. Haga jingle kai hapadeng ka Sporting Persia ika PSG abo fai shagna ka jingle kai ka Sporting kala khur ka nam job hadin bakalala abad pelim ya ka PSG da Arla ka way. Badia gini ki argol juga Sporting lay aban tiap leng bau Luis Suarez haga minit ka banyau peu sau pada haga minit ka bakandai peu. Haga jingle kai hapadeng ka Arsenal Persia ika Inter Milan haga ni ka jingle kai ka Arsenal kala khur ka nam job hadin bakalala aban pelim ya ka Inter Milan da laila ka way. Pada haga ni ka jingle kai u Gabriel Jesus uli aban tiap argol naga benta ka Arsenal kata haga minit ka basi peu pada haga minit ka balai peu way. Paleng bagan ke jing job ke Arsenal kali open rung lupa syaka raup 16. Haga jingle kai hapadeng ka Bodo Glimt Persia ika Manchester City abo pai syaka ke jingle kai ka Manchester City kalamat ika namrem hadin bakala syak pelim hakmat ka Bodo Glimt dan laila ka way. Pada haga ke jingle kai urang ile kai ka Bodo Glimt u Kasper uli open tap argol naga benta ka Bodo Glimt. Agoi par ke jingle kai Champion League hapadeng ka Real Madrid Persia ika Monaco haga ni ke jingle kai ka Real Madrid kala khur ka nam job hadin bakalala aban pelim sok ya ka Monaco adu unriu la ka way. Pada haga ni ke jingle kai u Mbappe uli aban tap argol naga benta ka Real Madrid kata haga minit ka basan pada haga minit ka ar penriu badleng baga ni ke jing job ka Real Madrid kala yo ban rung lupa syaka raup 16 jong ke jingle kai Champion League menta ka Samoy.